muvhuso wa Afrika Tshipembe wo renga hekithara dza milioni na dza mavu a vhulimi nga mutengo linganaho randa za bilioni dza 58, muhumbulo muhulwane wa u vhuedzedza mavu murahu kha vhane vhawo vha vhukuma zwihulusa vharema. Izwi ndi nga murahu musi vharema vho dzhielwa mavu a vhomakhulukuku vhavho nga tshifhinga tsha muvhuso wa kale wa tshiṱalula. Dziṅwe dza bulasi dze dza ṋewa murahu kha vharema nga muvhuso dzi khou sumbedza dzi sa khou shuma zwavhuḓi. Na tshivhangi hu nga vha hu mini? Kani ndi u shaya yone nḓivho kha vhashumi na vhurangaphanḓa? Vhashu tsho swika tshifhinga tsha mbekanyamushumo ya zwa maramani. Kha vha ri vha avhele zwe ra bikela zwone madekwana namusi, na nga dzina ndi pfi ndi Vhuyapi Mathode. U vhuisela murahu ha mabulasi kha vhane vhawo vha vhukuma o vha mafhungo a takadzaho kha vhunzhi ha vhadzulapo he vhaṅwe vha ri ndi kale vho lindela. U wanala ha mabulasi murahu zwi khou thusa vhoramabindu vhaṱuku uri vha ḓo kona u renga zwibveledzwa nga mutengo muṱuku. U shuma zwavhuḓi ha bulasi zwi dovha hafhu zwa thusa u sikela vhadzulapo mishumo. Bulasi ya Barota ndi iṅwe ya bulasi dze dza humiselwa murahu kha vhane vhadzo vha vhukuma. Afha ndi hune vhashumi vha ri ndi kale vha sathu wana malamba avho a ṅwedzi nga ṅwedzi o fhelela. Ramafhungo washu Tshilidzi Tshivhase o dalela bulasi iyo a ri dzudzanyela muvhigo u tevhelaho. Ṅwedzi wa fhela avho vho shumaho vha na fhulufhelo ḽihulu ḽa uri vha ḓo wana malamba avho o fhelela, sa izwi vho shuma nga u ḓifunga. Fhedzi zwi vhavhaho ndi zwa musi dakalo ḽavho ḽi tshi kaṱudzwa nga u hola masheleni a songo fhelelaho. Uvhu ndi vhutshilo ha vhashumi vha bulasi ya Barota vhane vha ri vho hanganea, nahone a vha ḓivhi uri vha nga lila vha tshili vhafhi. Vho Mpho Mushiana ndi muṅwe wa vhashumi afha bulasini, hune vha ri vha na miṅwaha i linganaho 19 vha tshi khou shuma. Nṋe ndi shuma u dzhena nga gethe ḽa fhano hafhaḽa fhasi. Fhano ho vha ho naka, ho vha hu na security ye ya vha i tshi wanala hanefhaḽa ḓuvha ṅwaha ḽiṅwe nga matsheloni ri tshi dzhena. Ri tshi swika hafha ho vha ho naka, ha maḓakari hafha murahu wa phanḓa hanga ho vha hu si na, ho vha hu wavhuḓi. Miomva yone yo vha i tshi tshimbila i kha line. Ri tshi ṱuwa ri tshi ya miafukadani na miafukada yone yo tshi vha i si na ḓaka. Nyimelo i re hone zwino a i tsha vhuya ya fana na luthihi na nyimelo ye nṋe nda ri ndi tshi dzhena yo vha i hone. Hafha bulasini a hu tshena tshina tshithihi, a i sheledze bulasi, a i wani manyoro. I sokou vha bulasi ine i khou ḓi tou ḓitshilela vho nga ndambedzo ya mudzimu. Ndambedzo ya mudzimu ndi khou amba mvula. Ḽiṅwe ḽa fhungo ḽine ḽa khou dina vhukuma ndi ḽa vhashumi vhane vha khou humbulela uri vha khou ḓidzhenisa kha zwiito zwa vhuvhabva. Vhashumi a vhathu vha fhano hu khou tswa vhathu vha nnḓa ngauri security i re fhano ndi ṱhukhu. Nga masiari hu ḓo vhona security, hu na masecurity mavhili. Ende bulasi ya fhano yo hulesa, hu tou vhori a thi ḓivhi dzi measurement dza hone, nda ndi tshi ḓo zwi amba uri i nga vha i na dzi hekithara ngana. I nga si shumiwe nga masecurity mavhili vha ḓo thivha zwivhana zwoṱhe. Rino uri ri hole ri ḓo ṱuwa ra ya tsimuni ra ya ra rema muomva ra hwala wa vhuya fhano hoyu muomva wa ḓa wa itiwa hezwi zwino khou itiwa zwino. Wa ṱuwa wa ya firidzhini heiḽa i ri hangeini, u firidzhini hangei ho muomva wa fha makasini, muṅwe na muṅwe u na muṋe wawo. Vha ḓo ḓa vhaḽa vhathu vha renga uḽa muomva, vha tshi u renga vha ṱuwa vha ya u rengisela mimakete yeneyi ri hanefha Limpopo. Wa vhatakali ra tshi ḓaho ndi mushumi wa tsireledzo afha bulasini. Vha ri nyimelo i re hone a si yavhuḓi na luthihi. Vha ri ḽiṅwe ḽa maḓuvha vha khou ṱoḓa u vhona bulasi yo vhuyelela kha tshiimo tsha kale. Hei nyimelo yo nkwetea ya Barota UIGC i ya mbaisa, ndi pfa vhuṱungu nga maanḓa. Hei nyimelo arali na sa mufumakadzi vha ntsedza, ndi kha tshiṅwe tshiimo, arali vha sedza mavhudzi anga ndi kha tshiṅwe tshiimo tshine a thi ḓivhi UIGC i khou ri ṱanganisa na mini. Ngori UIGC yo ḓi ḓa zwavhuḓi, vhoṱhe maprincipal a yunivesithi na vhambeli vha yunivesithi vha ḓi ḓa, ha bikiwa zwidzimba zwa vha zwavhuḓi. Nṋe ra ḓi lidza mifhululu ri khou takala uri ha Tshakhuma zwi amba uri nḓala yo ṱuwa. Ha ra ḓi shuma zwavhuḓi, ande ya ri holela zwavhuḓi yani. Ra ri vhukatini hanefha u ḓa kha vho Oktoba mahoḽa miholo ya thoma ima, i tshi thoma ima ra ḓi vhusa uri i tshi khou thoma ima ngori dzikhano dzi hone. Fhano ri shuma nga mafukada, ri shuma nga thebvu, ri shuma nga muomva. Ande tsho no khou ntakadza vhathu vha fhano uri vhaṱuku nga maanḓa, mara vhakegulu vha fhano vha ri vha shuma vha ya fara zwine vha fara zwone. Zwa takaladza na management ine ra khou shuma khayo, mara tsho no vhavha tshi ḓa mafheloni ya ṅwedzi hu mbo ḓi pfhi hei muḓagasi, hu mbo ḓi ḓa pfhi SARS, hu mbo ḓi ḓa pfhi iṅwe tshelede vhathu a ri ḓivhi zwo yo fhelela gai, dzi akhaunthu dzine ra khou shumisa dzone dzi gai. Ndi pfa vhuṱungu nga maanḓa
heyi burasi arali ndi tshi to i sedza zwavhuḓi ngori nṋe ndi security guard ndi nṋe nda a vha nga si mbudze nga burasi heyi uri tombo ḽa gai ḽa itisa ndi ḽi ḓivha nda ḽi fhedza ndi 250 hectares. hone kha avho vha re na vhuḓifhinduleli ha u vhona uri zwithu zwi tshimbile vha khou sumbedza uri dziṅwe dza dzikhaedu ndi zwiimiswa na dzone dzi bannga dzine tshiṅwe tshifhinga dzi a konḓisa u vha kolodisa masheleni. Vho Asivhanga Madzivhandila ndi mulanguli muhulwane wa Tshakhuma Barota URGC Farm. Nahone tshivhangi tshihulwane tsho itisaho uri vhushaka havho na vha URGC vhufhele ho vha hu mini? Zwo tori musi zwine ndi nga to humbulela uri musi ono vha na u shandukisanya na vhurangaphanḓa haningei kha yunivesithi na URGC ro ḓo wana nga October mahola vha yunivesithi vha tshi ri kha board meeting vha sumbedza uri vhone vha khou ṱoḓa u ḓibvisa kha thendelano kana vha khou divest. Reason ye vha i ṱalutshedza ndi pfesesa ndi ya uri yunivesithi ndi fhethu academic vha relaya kha masheleni ane vha to ṋewa nga muvhuso kana nga department ya higher education. Zwino arali tshiimiswa tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha vha fhasi ya URGC kana vhona URGC yanga ya wana audit ine ya vha adverse ri khou amba audit ine ya vha qualified na zwoṱhe zwi nga kwama uri yunivesithi i wane masheleni kha muvhuso. Kha fhungo ḽa vhashumi vhane ndi kale vha si khou hola masheleni o fhelelaho, Vho Madzivhandila vha ri thaidzo iyi i tsini na u wana thandululo. Vha ri zwi nga si tsha dzhia miṅwedzi mingana avho vhashumi vha songo badeliwa. Vhashumi vha Barota naho ndo namba navho personally lunzhi musi hezwi vha kha zwiṱereke. Ndi zwa uri a huna na mutholi na muthu ono to takalela uri mushumi o ḓifunga a si muholele. Thaidzo ro vha vhudza i kha ḓi tou thoma. Ro vha vhudza bva nga October uri yunivesithi ri khou ṱuwa, ra vha vhudza nga January uri arali hu na zwine ra nga kona sa trust sa shareholder ya fhaḽani Barota ndi zwa uri kha ri dzhene fhasi ri shume ri ḓe ni holele. Zwine zwa vha hone zwino ndi zwa uri ri ḓo kona u shuma ra vha holela tshelede iṅwe na iṅwe ine ra vha koloda yone. I nga vha ifhio na ifhio ine vha khou pfha vha khou kolodiwa ri ḓo kona u vha badela. Sa trust ri ḓo dzula fhasi ra vhona uri arali zwi tshi konadzea ro wa humbela vhala vhashumi nga February uri khou humbela ṋewa miṅwedzi miraru yo ḓi prepare uri ri vuse bulasi. Dzi investors ri khou dzi ṱoḓa dzi a kona u ḓa. Ḽiṅwe futhi ḽine nda nga tou vha tswela futhi ndi ḽa uri vha muvhuso vho no sumbedzisa uri nga tshiimiswa tsha RAVAC vha khou ri thusa kha hedzi dzi bulasi dza Tshakhuma Community Trust zwi kha program ya 2024 2025 2026 zwino zwa khou itea. Fhedzi muṅwe na muṅwe ane a pfha uri ene anga ḓa ane anga thusa nga investment khaḓi fhedzi a zwi nga sokou vha uri a ḓe a shele masheleni awe ri ḓo vha na thendelano naye. Mbekanyamushumo ya zwa maramani i ḓo vhuya tshi bvela phanḓa zwone zwino musi ri tshi vhuya mavhengeleni. Zwa maramani hu nazwo zwa maramani. Zwa maramani hu nazwo zwa maramani. Ri khou livhuwa vha tshi kha ḓivha na riṋe madekwana a ṋamusi. Mabulasi a Ṅwaneḓi ndi maṅwe ane zwithu zwi khou tshimbila zwavhuḓi vhukati ha vhane vha mavu ayo na avho vho ahiraho. Hu na vhudziki na tshumisano muhumbulo muhulwane u wa u kona u lwisa hone vhushayi nga vhulimi. Muvhigo washu u khou bvela phanḓa. U bva bulasini ya Barota, ro mbo ḓi livha bulasini dza Ṅwaneḓi ri tshi swika na ngoho ra wana vhalimi vho ri lindela. Nahone avha vhalimi vha zwi konisa hani u shuma bulasini dze vha to hira. Vho Kidiboni Khakhu ndi mudzulapo wa shango ḽa Khomela fhedzi vha khou ḓiwana vha tshi khou lima bulasini dza Ṅwaneḓi. Zwino hafha kha vhulimi zwi khou nyaga muthu wa vhuḓiimiseli, muthu wo ḓiṋekedzela, muthu wo londota, muthu wa lufuno. Kha bulasi heyi yanga ya Boga General Supply ndi lima zwithu zwi tevhelaho, ndi lima maṱamaṱisi a tshi bva nda tshentsha mavu nga mavhele, nda dovha nda lima khavhishi, nda dovha nda lima butternut. Mimakete ya vhoriṋe ngo u angaredza maṱamaṱisi ya vhoriṋe a ya Mozambique. Hezwi vha vhona ṱiraka dzoṱhe dzo no pfuka nga saidi dzavho Tsanini na mini dzo hwala maṱamaṱisi dzi bva kha vhalimi vha Ṅwaneḓi. Ende na mulimi kha ḓifhe tshifhinga
department wa muhasho wa vhurine wa vhulimi u ita dzi workshop nnzhi nga maanḓa vha thusesa vhathu vhanzhi uri u khou ḓa vha mini mini even na kha dzi bannga vho ramasheleni na vha gai vha kona uri kokodzela zwithu zwinzhi vha na dzi farmers day nḓivho nnzhi ri ka hanefho zwa uri vhulimi hu a bala ngori wo muthu mutswu kana u murema kha vhalimi ndi zwi amba nga nḓila eneyi nṋe pfana ri a zwi tou zwi hanedza total uri a zwi konadzei tshiṅwe na tshiṅwe tshi a konadzea ṅwanedi. Vhokhakhu vha ri dziṅwe dza khaedu dzine vha ṱangana nadzo ndi malwadze na mutsho wa ano maḓuvha une wa dzulela u shanduka zwifhinga zwoṱhe. Khaedu dzine ra ṱangana nadzo ndi malwadze ane a vha a khou thoma u bvelela nga tshifhinga zwezwo tshiṅwe tshifhinga ri a vha ri sathu ḓivha uri hovho vhulwadze vho thoma gai kana vho bva gai. Kha miṅwaha miṱanu miraru yo fhelaho ro thoma u vha na maṅwe malwadze o no pfi dzi white fly o vha a siho vhakala vhashu vha tshi ri sia na mabulasi ro vha na malwadze o no pfi dzi tuta absoluta o vha a siho vhakala vhashu vha tshi ri sia na mabulasi. Ndi kha ḓi tou humbula 2 years back ndo vhuya nda lima hange kha vhupo ha hayani yo no pfi Khomele nda diwa 30 hectares yoṱhe yo vhe na maṱamaṱisi na butternut ho wa tshifhango. Ndi zwone zwithu zwine zwa ri khakhisa ṅwe fhela uri khakhiswa nga phepho ri swike ra rwa zwimela zwa vhuri na nga phepho mara zwi ri ita uri ri pfha uri ro dzhakiwa lune ri tsha kona u tshimbila ri dovha ra takutshedza ri tshi ya phanḓa ngori zwa mudzimu hone zwine a nga zwi ita. Ra vha na challenge yo no nga miḓagasi ine ra i badela hafha ṅwane ḓi tou vha vhudza ngoyi i vha i khou ḓura nga maanḓa ndo tou ima ndo tou rali biḽi dzine nda ndi khou dzi badela dza miḓagasi a dzi vho fhasi ya 80,000 nga ṅwedzi. Khumbelo yavho nga ndi ya uri a ri thathe vhushayi nga ndimo ri litshe u dovha hafhu ra ya ra vhanga zwithu zwine matshelo ri vho tou seiwa upfhi hafhaḽa fhethu ho vha hu tshi shuma na hasi ho no tou vha bulasi i vho tou tshewa zwitentsi. Zwino ndo khombela uri a ri shumise mavu nga nḓila yo teaho ine na nṋe ra takalela u tshi tou pfha MEC a tshi tou bva a tshi ḓa a tshi khotha ṅwane ḓiṅwaha muṅwe na muṅwe uri ndi hone ine ya wela kha zwiko zwa u thatha vhushayi na u fhaṱa ikonomi. Vho Patrick Ramano Ramatshimbila ndi muṅwe wena ene a tou hira bulasi vha ri ndi ngoho uri shango ḽa Afrika Tshipembe a huna mishumo vha ri fhedzi kha avho vha ṱoḓaho u guda zwa vhulimi vha nga fhedza vho ḓisekela mishumo vhone vhaṋe nga ndimo. Ndi pfha vhunzhi ha vhathu vha vhaswa vho no nga sa mme vha tshi amba uri a huna mishumo vha tshi amba uri muvhuso a u khou ri thola. Ndi zwone ri nga si shume roṱhe sa shango ro rali ri vhaswa ri tou vha na mabindu ri tou thoma mabindu vhaṅwe vhaswa vho dzula mahayani thangana dzanga vhaṅwe sa tsumbo nṋe ndi khou lima masimu a vhabebi vhavho vha hone mahayani vho dzula vha tshi khou litsha u ḓa vha mbudzisa uri u khou zwi konisa hani ntholeyi ndi shume naho tsimu i ya hashu u kone u wana nḓivho mara hevo vhathu a vha koni u swika tsini na nṋe vha vha vho dzula miganani vho dzula fhethu fhambananaho midavhini vha tshi khou amba uri shango ḽa fhano a ḽi na mishumo a ḽi tholi. Nṋe a thi ngo tholiwa ndo tou ḓithola ende ndo tou zwi thoma fhasi by the age of 19 u swika zwino ndo no vha na 17 years thi ḓivhi u shuma mukhuwa bva tshe nda bebiwa ndi shuma u lima ndo aluwa ngo lima. Tshelede yo lima muhashi a i tea u bva ya madaizini kana ya bva vha ya vha buka hodela 5-star hotel ri vha tou ḓivhudza uri ḓuvha na ḓuvha vhone vha tou vha masimuni vha tshi khou lima arali vha wana sheleni kha vha i vhulunge vha ye vha i shumise i vha itele thubobo ngori arali vha wana sheleni vha vha i fhufhurisa ri ḓo vha wana vha khou tshimbila tshiṱaratani ra ri vhala vha vha mulimi ra vha na mbusi uri zwo fhelela gai. Zwino arali vha muswa vha tshi nga sa nṋe kha vha vhe tsumbo vha vhulunge tshelede vha shume vho ḓifunga vho ḓiimisela. Muṅwe wa vhalimi afha ṅwanedi a bvaho fhaḽa tshipise tsha Sagole ndi Vho Khauwedzo Mudau. Ndi kha ngo amba uri vhulimi tsho thoma u nyaga tshifhinga vhulimi hu nyaga muthu ane a vha na ndavha ndi uri no lala ni tou ri litsha line nda yo vhona uri tsimuni hu khou itea mini. Zwino ndi zwithu zwine ni tea u tou zwi funa a si zwithu zwine vhulimi a vhuyelane na munati a hu na weekend a hu na Christmas ndi uri kana ndi dzi 25 ndi uri na musi na ri ni ḓo athenda tshithu mara ḽi tshi tshanga matsheloni ni tea u thoma na dzhena tsimuni na vhona uri tsimu yo dzulisa hani ngori vhulimi hu na khonadzeo uri vha bve tsimuni na musi ho naka ḽi tshi tsha matshelo vha wane tsimu yoṱhe yo tshinyala. Uri kha havho vhathu vhane vha nga ri ṋekedza mavu riṋe ri hone ri nḓalani yawo mavu ngauri hune ra khou lima hone ri khou vhona uri zwa zwino no vha vhuṱuku hono vha huṱuku
rine mavu arali a hone ri nga ya ra shuma ro ima hafhanoni ri khou tou ri vho tou shothelwa nga mavu uri ri kone u ita zwiḽiwa zwi tshitshavhani ri kone u thusa shango. Vha songo ṱutshela kule, ri a vhuya ri tshi bvela phanḓa na mbekanyamushumo yashu zwone zwino musi ro no fhira mavhengeleni. Maramani unazo Maramani unazo Ri khou vha ṱanganedza kha luṱa lwa u fhedzisela lwa mbekanyamushumo yavho ine vha ḓirwa khana ngayo. Vha tshiimiswa tsha UIGC vha ri fhungo ḽa uri vho ṱuwa bulasini ya Barotha vha songo onesa a si ḽone na luthihi. Ngeno vha muhasho wa mbilo dza mavu vunḓuni ḽa Limpopo vhone vha ri thuso i hone kha avho vhane vha i ṱoḓa. Kha fhungo ḽe ra ḓo thoma mbekanyamushumo ya madekwana ano ḽa fhaḽa Barotha ro ḓo dalela tshiimiswa tsha UIGC tshi wanalaho fhaḽa Yunivesithi ya Venḓa u pfesesa zwine vha khou ambelwa zwone. Vho Nditsheni Tshiṱhavhane ndi mulanguli muhulwane o tou farelaho. Tsha ndemesa kha riṋe ho vha zwezwo uri mini ri khou sedza uri u ya phanḓa a ri tsha ṱoḓa u vha na asete i nonga ya sabulasi. Tsha vhuvhili ri dovha ra tsheka futhi uri ri na tshipirioni na tsha uri eyi bulasi ri ise i ye phanḓa i hule ngori bulasi vha zwi ḓivha muhashi uri i a konḓa nga maanḓa uri u i rane i nyaga nḓivho khulwane. Zwino ro sedza among us ra vhona uri mini a ri na heyo nḓivho ine ra nga kona uri heyi bulasi i ye phanḓa. Ndi hafho he bodo ya UIGC ya dzhia heyo tsheo ende ri khou pfha uri heyo tsheo kha riṋe ndi ya ndeme uri ri dzhie ngauri sa izwi ri tshi fanela u vha ri khou ita tshelede arali asset i sa khou ita masheleni ndi zwa ndeme uri riṋe sa bodo ngori riṋe ri khamphani iḽa ine ya vhidziwa upfhi it's a profit making. Arali ra vhona fhethu hu si na profit ri na maanḓa o ri dzhia tsheo yo khatha heyo investment u ya phanḓa muhashi. Kha fhungo ḽa uri UIGC yo fhelisa kontraka tshifhinga tshi sathu swika na ndi ngani ho dzhiwa tsheo iyo ngauri u ya nga vha trustee zwo vha zwi songo fanela u itiwa sa izwi ho vha kha ḓivha na miṅwaha uri kontraka i fhele. Vha ḓo zwi ḓivha zwori ro vha ri na contract a ri khou hanedza hezwo zwori ri na contract navho mara contract iṅwe na iṅwe ya negotiatiwa futhi and contract yashu ya ri tendela uri ri dzhie tsheo ye ra dzhia ro tevhela process ine ya vha kha contract. Zwino riṋe a ri believe uri hu na zwe ra khakha ri khou ita zwine zwa vha hone kha contract. Vha ḓo zwi ḓivha uri riṋe ro ṱangana navho vha Barotha na management ra vha vhudza nga hetsho kha ṅwaha wo fhelaho ra dovha ra presenter futhi na what we called an exit plan ya uri ri ḓo bvisa hani hafhanoni and ri ḓo thusa hani bulasi u ya phanḓa u swika ri tshi tou bva tshoṱhe. Zwithu zwine ra vha ro zwi khavara kha heyo exit plan ndi zwithu zwine yelana na HR, human resource support, zwithu zwine yelana na finance support, zwithu zwine yelana na company secretarial services. Basically ndi zwezwo zwe ra vha zwo khavariwa zwa main zwine zwa vha hone kha heyo exit plan ine nda khori i kha ḓi ya phanḓa a yi ngo ima ri kha ḓi thusa khayo u ya phanḓa u swika zwezwo roṱhe riṋe sa UIGC na Barotha ro no takala uri zwi khou tshimbila zwone. Vha ḓo zwi ḓivha zwa uri Barotha o Tshakhuma Barotha is what we call a legal entity. A legal entity means a company which is a standalone company. It has its own board, basically. It runs independently from us, even though we are a shareholder. Zwine zwa amba zwa uri mini zwi amba uri yone ine i funa kona u ita tshelede nga ine i funa kona u rengisa zwithu bulasini i funa kona u badela vhashumi sa zwiṅwe zwa zwithu zwine funa zwi ita sa bulasi sa company ya independent. Zwino riṋe kha heyo area a zwi fhethu hune ra tou dzhenelela ngo tou ralo ngori bulasi yone ine i funa kona u swika ya rengisa zwithu ya kona u badela vhashumi u ya phanḓa yone ine a ri kona u dzhenelela kha heyo mafhungo muhashi. Nga murahu ha musi muvhuso wa mbilo dza mavu wo humisela mavu kha vhaṋe vhao ndi dzifhio mbekanyamushumo dzine vha vha nadzo u thusa bulasi dzine dza khou kundelwa? Vho Boshoni Magada ndi muambeli wa muhasho wa mbilo dza mavu vunḓuni ḽa Limpopo. CPA kana trust zwo imela uri ni tou vha vhaṋe vha bulasi ani vhalimi zwine zwa amba uri ri vha ri khou ri hezwi na governance structure
vhe inwi ni ḓo kona u foma dzi business entity ngauri vhulimi ndi business. Zwino ori u sa koni u lima ri vha vhudza uri tshimbilani yo ṱoḓa strategic partner, ni yo ṱoḓa dzi mentorship, ni yo ṱoḓa dzi farm managers, vhathu vha re na nḓivho kha vhulimi vha dzhene vha vhe vhone vhane vha ni thusa. Zwino vhunzhi zwine ra khou ita zwone ri a vhafha na masheleni, ra vhafha na masheleni o badela accountant, muthu ane a ḓo vha a khou sedza uri masheleni a bvisa hani, a tshimbila hani, a ita hani. Hoyo muthu u vha o imela riṋe ngauri na mishumo minzhi ine mushumo washu ndi kupha bulasi, riṋe ri pfha ngaye a tshi ri vhudza uri no zwi khou tshimbila. Ndi vhuḓifhinduleli ha nnyi u vhona uri na ngoho avho vho tholiwaho vha na ndugelo dzo teaho? Chairperson na secretary vha khou rana bulasi, havho vhathu a vhathu vhuya vha tshimbidza zwithu zwo raloho, ngauri u tshimbidza bulasi sa izwi ndo amba uri ndi business zwi khou ṱoḓa na nḓivho ya masheleni na nḓivho ya u ḓiimisa. Hezwo zwithu a vhana, that's why ri tshi ri uri hezwi zwi sa we kha vha ṱoḓe vhathu vhane vha ḓo shuma vhone vha ime kule vha tou sedza fhedzi uri zwi khou tshimbila zwavhuḓi na. Vha humbule uri CPA kana trust a si muthu, a si komiti ya vhathu vha sigisi ya vhala vha treasurer, secretary na CPA kana trust. Hu vha hu khou ambiwa malaifa oṱhe a re kha bugu ya redzhistara ya havhala vhathu. Zwino hafho fhethu ri khou ṱoḓa vhudziki, zwino hunzhi a hu na vhudziki, muṅwe na muṅwe u khou nyaga tshidulo. Hu na dzi bulasi dzine ra vhafha vhone dzina dzinnḓu dzavhuḓi nga maanḓa, muṅwe mbo ḓi pfulutshela a ri hafho vhona vhiḓa ḽa khotsi yanga. Zwino riṋe ri khou ri a zwi shumi ngo ralo, bulasini ndi business area, a hu dzuli muthu, hu dzula vhashumi vha bulasi. Zwino ri khou ri kha zwitshavha zwoṱhe vhudziki ndi hone no ita uri na musi vha tshi ḓa vha tshi humbela thuso muvhuso u vha ṋekedze yone. ya ṋamusi ndima ri vuledza henefha ri tshi tenda uri hu na zwinzhi zwe vha guda zwone madekwana a ṋamusi. Kha vhashumi vha barotha ri na fulufhelo ḽa uri khaedu dzoṱhe dzine vha khou ṱangana nadzo henefho bulasini dzi ḓo fhedza dzo tandululwa. Arali hu na ane vha tama ri tshi ya sala murahu kha vha ri lume nḓevhe, ri ḓo sengulusa mafhungo avho zwavhuḓi. Zwidodombedzwa zwashu ngezwo henefho, iṱali tshashu ndi u shumela vhone sa lushaka. A ḓo vha madekwana avhuḓi kha vhone. Yowa.